Znači, niko, sve gašli. Halo, Fastovi, ovdje, izvolite. Merhaba i vama, izvolite. Je li ovo najbolji TV program što sam ikad nazvao? Čuo sam. Pa, nadamo se da jeste. Ja. A Boga, čuo sam, svi kažu, pusti ono Bosna TV, ono, prekidaj, ali ma zovem Vasarko, neću nijom tam, znaš. Ok, a mi objasni ovo roga, šta se događa ovdje, kako to? Imate kanale sa prostora bivše Jugoslavije, imate znači 93 programa, svi su dva vremena, lokalno američko i lokalno prenos direktno iz Evrope. Što se tiče pretplate, znači $20 je mjesečna pretplata, a se pretplatite unapred na godinu. More. A? More, rekao, ja radim u Volmartu, ja to noćna smjena, mogu ja to otplatiti, nije problem. Nema problema. Znači $20 je mjesečna pretplata, ako se pretplatite na godinu dana dobijete besplatan receiver koji košta $150, njega ne plaćate, godinu dana niste obavezni nikakvom plaćanju, a ono što platite za godinu dana unapred jeste znači $298, ali dobijate popust i platite znači $270 godina dana i besplatna high definition box. Oj, labude, pa ja toliko nisam zaradio za 5 godina. Šta ćemo, to je ufati me infrakt. Ovako imate još drugi način, ako nećete tako možete i mjesečno po $20 plaćate. Daj prvi. Daj drugi način odmah. Dobro, $20 znači plaćate mjesečno, ali mora receiver da se plati, puna cena je znači $150, naravno dobit ćete popust, nećete platiti punu cenu, znači dobit ćete popust na receiveru da platite samo $70. $20 prvi mjesec. Jel dođe burek? Kako? Dobro to zvuči. Dobro zvuči. Da. Ali imaju one španjolske serije i to oni kanali, znaš? Ima sve, apsolutno. Imaju li one serije na Hanifa, ode tamo na Omer je čekaj, tako, znaš kako? Ja ne znam ime te serije, ali tu seriju, ja zbog te serije zovem Vasa, razumiješ? Ne znam, gospodine, ne pratim to. A kako ne pratiš labude, pa cijela Bosna i Amerika i St. Louis prati? Ne pratim, verujte mi. Ajoj, Sulejman veličanstveni, sad sam se sjetio. Zatna. U redu imate prenosne serije. Tako, labude moj, hoću odmah, de tam podatke, piši moje odmah, a iste sekunde hoću Sulejmana da gledam. Ok, nema problema, odlučili ste se za uplatu mjesečno $70 baksa i po $20 mjesečno, je tako? Samo malo da pitam babe ako on hoće još više programa da doda američki. Babu, gdje se javim? Pita gospodina ko su američke programe, tako da još više plaćamo. Američki program. A? Jebote američki program, neću američke programe, hoće na naše bosanske programe. Gospodine, hoće naše programe, neće one. Pa dobro, mi nemamo američke, mi imamo samo naše. Nema američke, ba. Čekaj, da ja pitam, koji su to naši? Pa sa prostora Bosne, Srbije, Crne Gore, Makedonije. Srbija, to me zanima, samo Bosna, neće ništa sa Srbije. Ako bude Srbija, zapačuj televizor i receiver, sve. Dobro, gospodine, imate sve kanale u jedno, znači... Ti meni dobro, ja tebi govorim. Ne razumete me, znači ja vam kažem, imamo kanale, znači sa prostora cijele bivše Jugoslavije. Znači cijele bivše Jugoslavije. Jel ima Boja Malih Ninja tu? Nema. Nema. A ima li ona Ceca? Nema, gospodine, mislim, nema sad. Ako bude Ceca... Hej babo, ja volan živimo od 2013, a nemoj to više nacionalizam, volan, halo? Možda gledam sve turski. To možeš, sine, to možeš. Hvala, pa s čovjekom pričam malo, ajde program odmah, sad odmah. Priključi mi, babo! Ajde, daj podatke.
Ok, želite li da naručite? Čekaj, da razmislim malo, hoću li ja to... Čekaj malo. Pa nemoj razmišljati, hoću odmah! Čekaj, Boga, hljeb. Izvinite, gospodine, u mene otac posljedice rata i tu. PTSP, ali mislim, PTSP. Ode ovaj gospodin, naglasimo drugu televiziju. Legenda. Najbolji ste.